tuguhaye ikaze wowe ukurikiye ibiganiro bya Truemen TV. Nimba ari ubwa mbere turagusaba gukora like, share and comment. Ntiwibagirwe no gukora subscribe kugira ngo uzajye ubona ibiganiro tuzajya tubagezaho. Tugiye kugaruka ku myanzuro yavuye mu nama y'abakuru b'ibihugu yahuzaga SADC ndetse na EAC. Aha ni mu kiganiro umunyamakuru wa RBA yagiranye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Umva uko bakiriye imyanzuro yavuye mu nama. Imyanzuro twayishimiye kuko ihuye n'ibyo twifuzaga mbere y'uko inama iba. Mbere na mbere inama ni inama y'amateka kuko ni inama ya mbere y'abakuru b'ibihugu b'iyi miryango yombi, umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo wa SADC. Kandi iyi miryango niyo igihugu cya Congo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo irimo, kandi yanagize uruhare mu kugerageza gukemura iki kibazo. Rero imyanzuro yari ifite ingingo zitandukanye. Icya mbere ari nicyo twifuzaga nuko haba guhagarika imirwano no kugira agahenge kazagenzurwa n'abagaba bakuru b'ingabo z'ibihugu bya EAC n'ibya SADC. Hanyuma icya kabiri nuko habaho ibiganiro, hasubukurwa ibiganiro bitaziguye hagati ya guverinoma ya Congo n'imitwe inyuranye y'Iburasirazuba bwa Congo, cyane cyane umutwe wa M23. Hanyuma ikindi cyemezo cyafashwe gikomeye nuko ibi biganiro bibiri musanzwe muzi bya Rwanda na Nairobi noneho byahujwe bikagirwa ibiganiro bimwe bya Rwanda Nairobi process, kugira ngo noneho iki kibazo cya Congo tukirebere hamwe, kandi abahuza bakaba bazanagurwa bakazashakishwa n'abandi bakunganira abariho kugira ngo habe ikintu cyo kurebera hamwe nk'Abanyafurika uko twakemura iki kibazo cy'Iburasirazuba bwa Congo. Kimwe mu byakomeje kuvugwa kuva iki kibazo cyatangira, cyangwa se impungenge z'u Rwanda zanatumye rushyiraho ingamba z'ubwirinzi ku mipaka ruhana n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, n'ikibazo cy'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Iyi nama uko yagihaye umurongo mwabisobanurira abadukurikiye mute, kandi muratekereza ko umurongo cyahawe u Rwanda rwaba rwashubijwe? Muri ku itariki ya 25 Ugushyingo umwaka ushize hari inyandiko yashyizweho umukono n'abaminisitiri b'ibihugu bitatu byari bigize ibiganiro bya Rwanda byo kurandura uyu mutwe wa FDLR, aribyo bizatuma u Rwanda ruvanaho ingamba z'ubwirinzi. Rero mu nama yabaye uyu munsi abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC bongeye gusaba yuko izo ngamba, ni ukuvuga icyo bita mu Cyongereza concept of operations, CONOPS, ni inyandiko ya gisirikare igamije kureba yuko hakorwa ibikorwa bya gisirikare kugira ngo ibyo twavugaga bigerweho. Donc bongeye gusaba yuko iyo CONOPS yakirwa mu bikorwa kugira ngo uyu mutwe wa FDLR urandurwe burundu Iburasirazuba bwa Congo, kandi binatume nyine habaho kuvanaho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. U Rwanda rwakomeje kumvikana ruvuga ko narwo rushyigikiye guhagarika imirwano, ariko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikaganira n'umutwe wa M23. ngira ngo byashimangiwe muri iyi myanzuro, ariko abantu baribaza bati mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Congo yakomeza kunangira ntiyemere kuganira mu buryo butaziguye n'umutwe wa M23. Ngira ngo nicyo kibazo twagize kuva kera. Hari amasezerano menshi yashyizweho umukono, harimo na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Guverinoma ya Kinshasa yagiye ishyiraho umukono ariko ntiyashyire mu bikorwa. Ngubu rero habaye inama y'amateka, inama yihuje bwa mbere iyi miryango yombi, kandi yagize uruhare muri iki kibazo mu gukemura iki kibazo cy'Iburasirazuba bwa Congo. Rero
muri iyi myanzuro yafashwe n'abakuru b'ibihugu bose, kandi na perezida Tshisekedi yari ahari, nubwo atari ahari hariya Dar es Salaam yakoreshaga uburyo bw'ikoranabuhanga. Rero twasabye ku mugaragaro, twafashe icyemezo cy'uko habaho guhagarika imirwano no gushyiraho aka gahenge. Rero turizera ko nk'uko abakuru b'ibihugu benshi babivuze uyu munsi, ko tutagomba gukomeza gukora nk'uko twakoraga, tugasinya amasezerano, tukajya mu mishyikirano, Rwanda, Nairobi, ahantu hose tukahajya, ariko ugasanga guverinoma ya Kongo ntabwo ifite ubushake bwa politiki bwo gushyira mu bikorwa ayo masezerano. Rero turizera yuko noneho n'aba bagaba bakuru b'ingabo za EAC na SADC bazahura mu minsi 5, niko icyemezo cyafashwe uyu munsi, kugira ngo barebe yuko aka gahenge gashyirwaho. Bazadufasha, bagafasha na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo ishyire mu bikorwa ibyo yiyemeje, kuko twabonye inyandiko y'uyu mutwe wa M23 ivuga ko noneho ihamagaye cyangwa ishyizeho agahenge kugira ngo hakorwe ibikorwa by'ubutabazi. Ariko rero agahenge ntabwo gashobora gushyirwaho n'umwe mu barwana, kagomba kwemezwa na bose. Rero kuva iyi nama y'abakuru b'ibihugu ifashe iki cyemezo, ngira ngo turizera yuko guverinoma ya Kongo noneho izumva ko ari ngombwa kucyubahiriza. Mufitiye icyizere guverinoma ya Kongo ko noneho izashyira mu bikorwa iyi myanzuro? U Rwanda runafitiye icyizere ibiganiro bya Nairobi na Rwanda? Ntabwo ari icyizere nk'uko ntabwo ari kuvuga ko dufite icyizere cy'uko guverinoma ya Kongo izabishyira mu bikorwa, kuko tuzi uko mu bihe bishize nta masezerano namwe yize ishyira mu bikorwa. Ariko ubwo noneho twashyizeho indi framework, ni ukuvuga indi nama nshya itari isanzweho, ibindi biganiro bitari bisanzweho by'ibihugu bya SADC n'ibya EAC, turizera ko ibi bihugu byose noneho bizafasha cyangwa bikanashyiraho n'igitutu guverinoma ya Kongo kugira ngo izubahirize kagahenge n'ibindi bisabwa muri aya masezerano. Hanyuma rero ibiganiro bya Rwanda na Nairobi byo nk'uko nabivuze, twafashe icyemezo, abakuru b'ibihugu bafashe icyemezo cyo kubigira ikiganiro kimwe, kuko habaga hari imbaraga zitatanye hirya no hino, ariko nk'ubu kizaba ikiganiro kimwe. Rero hari inama y'abakuru b'ibihugu, ikaba inama y'abaminisitire nayo izahura mu minsi 30 kugira ngo tutangire twige neza y'ukuntu ibintu byose byashyira mu bikorwa. Turizera ko hari ubushake bw'iyi miryango yombi, tuzagira icyo tugeraho, kuko n'intambara imaze igihe kirekire, imaze imyaka 30 birebye neza. Rero ni ngombwa yuko guverinoma ya Kongo yumva ko igihe kigeze cyo gushaka amahoro, kandi no gushaka amahoro ku buryo bwa politiki. Iyi miryango yombi ntabwo yitwaye kimwe muri iki kibazo. Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba wagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gufasha impande zirwana guhagarika imirwano, ingabo zo muri ibi bihugu bya EAC zikajya hagati, ariko leta ya Kongo igaragaza ko yifuzaga ko zirwana, zitabikoze leta ya Kongo irazirukana, ihamagara izo muri SADC zo zemera kurwana. Ese iki cyo SADC n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba mwabashije kukivugaho rumwe ku buryo bitazagaragara ko iyi miryango yombi none itumva ikibazo mu buryo butandukanye? Ibyo uvuze niyo mpamvu iyi nama yari ngombwa, niyo mpamvu inama yabaye inama y'amateka, kuko ni inama ya mbere ibaye, kandi ni inama izafasha kugira ngo iyi miryango yombi ikemure iki kibazo. Nk'ibyo wavuze nibyo, uyu muryango wa EAC wari wohereje ingabo muri Kongo mu rwego rwa peacekeeping, rwo kubungabunga umutekano, kandi wari watanze umusaruro, kuko hari agahenge kamaze amezi 6 kuva mu kwezi kwa 3 kugeza mu kwa 9 2023. Icyo gihe nabwo uyu mutwe wa M23 wari watanze ubutaka, wari wigaruriye bugera kuri 80%, ariko perezida wa Kongo afata icyemezo we wenyine
atanagishije inama, atanamenyesheje abayobozi abandi bakuru b'ibihugu ba EAC kwirukana icyemezo cyo kwirukana uyu mutwe nako izi ngabo za EAC za ICRAF. Hanyuma ajya guhamagaza nyine ingabo za SADC zo zaje zifite umugambi wo kurwana. Rero uyu munsi abakuru b'ibihugu ntabwo bagiye mu kubiganira cyane, uretse ko hari abagiye babivuga, ariko icyari kigamijwe no kugira ngo turebe imbere, kugira ngo turebe ukuntu ikibazo cya Kongo noneho twafatanya aho kugira ngo duhangane, dufatanye kugira ngo tugikemure. Ngira ngo ni ibintu byiza, hafashwe ibyemezo, hashyirwaho ingamba, hashyirwaho n'inzego zo kugira ngo ibyo twiyemeje uyu munsi, ibyo abakuru b'ibihugu biyemeje umunsi bizashyirwe mu bikorwa. Ibihugu bya Afurika y'Epfo na Malawi muri SADC ndetse na Tanzania nibyo byari byohereje ingabo zo gushyigikira ingabo za FARDC za leta ya Kongo kurwana, ariko mu minsi ishize twumvise ko abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Epfo na Malawi bavuga ko ingabo zabo zigiye kuva hariya. Ni ikintu mwakiriye gute nka leta y'u Rwanda? Twebwe ibyo byemezo byafashwe twabyakiriye neza, kuko kuva kera tuvuga ko izi ngabo za SAMIDRC zoherejwe hari iburasirazuba bwa Kongo zitumijwe na Perezida Tshisekedi, wari ufite umugambi mubi wo kuvanaho ubutegetsi bwo mu Rwanda. Ntabwo ari ibyo kurwanya M23 gusa, hari ibyo guhirika ubutegetsi bwo mu Rwanda, nk'uko Perezida Tshisekedi yabivuze inshuro nyinshi, akabivugira ku maradiyo, ku mateleviziyo, ahantu hose. Rero izi ngabo ziri hari umutwe munini uhuje ingabo zitandukanye. Hari SAMIDRC, hari ingabo z'u Burundi, hari abacanshuro b'abanyaburayi, hakaba ndetse iyi mitwe yitwaje intwaro y'uburasirazuba bwa Kongo ya Wazalendo, ndetse n'uyu mutwe w'abajenosideri wa FDLR. Iyo mitwe yose rero yari igamije kugerageza guhirika ubutegetsi bwo mu Rwanda. Bavuga ko n'ingabo za SAMIDRC zari zagiye muri uwo mugambi. Bari bagiye muri uwo mugambi, kuko umugambi wari waratekerejwe na manda yari yarahawe na Perezida Tshisekedi, ndetse n'intambara yabaye Goma ejo bundi yagaragaje intwaro zikomeye ziremereye nyinshi ku mupaka w'u Rwanda, kugira ngo ahantu hatageze kuri kilometero 5 bigaragara ko zari zigamije gutera u Rwanda, pana kurwanya M23 gusa, habo gutera u Rwanda. Ndetse n'abasirikare ba FARDC bari bafatiwe ku rugamba nabo barabyemeje ko aricyo kintu cyari kigamijwe. Rero cyari ikibazo cy'umutekano w'u Rwanda. Rero tukaba twizera ko noneho umuryango wa SADC ubwo uri kumwe n'umuryango wa EAC, tukaba twiyemeje noneho gushyiraho inzego zo kugira ngo dukorane. Navuze ko iyi abakuru cyangwa se abagaba bakuru b'ingabo za EAC na SADC bazahura mu minsi 5 kugira ngo bagenzure iby'agahenge, hanyuma abaminisitiri bakazahura mu minsi 30 kugira ngo basuzume raporo y'abo bagaba bakuru b'ingabo, ndetse n'abakuru b'ibihugu bakazajya bahura nibura rimwe mu mwaka. Donc urumva ko noneho ari ibintu by'igihe kirekire kugira ngo iki kibazo tukigenzurire hafi, tugerageze gushaka igisubizo. Ndabashimiye mwebwe mwari mudukurikiye ku muyoboro wacu wa Truemen TV. Like, subscribe ni ingenzi kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Bye bye, ciao ciao, Imana ibahereze umugisha naho ubutaha, murakoze.